Siyabonga kakhulu kuba Instacash. Instacash ke sohambe nathi umgamo manje nje umane uhlukile edition yalonyaka ine package lenhle kakhulu. Siwabonile ke ama teams beyasola bude ama teams Mr Chicks. Instacash lonyaka kwentekani sithi cha bambani kancane kukhona lokuphekwayo. Siyajabula ke namuhla kuba khona la sesinedwe impendulo nje masibuyele emakhaya ukuthi Instacash uphethe ini. Siwabonile ke ema teams athuthuka ema teams amjabula kakhulu Instacash. I-tournament ya Instacash is one of the biggest le emazonini. Sishiselo kwethina sinema teams senyukile lonyaka. Besina 222 senyukile sina 245 after Hoho, just after Hoho nje 2 years to come sabe singeduli kwa Hoho futhi ngoba kuyabonakala nje. Sifuna kuyiqeda lento yokuthi Hoho kube ngathi uyadominate. Sifuna ukuthi noma kubalwa lama region kuqalwe ngaloshiselweni wa working around it. And sesuseduzane kakhulu nokuachieve lokho. Dokotela Comfort. Siyabonga kakhulu kuba Instacash le package lena lonyaka nalokuthi nje Instacash afike ngesikhathi sethu manje kunathi ebholeni sikhanda kukhulu kakhulu lokho. Kuthiwa ke ku leadership ke uhambisa kwemnenke. Umnenke uhamba kancane but one thing good ngemnenke ushiya imark. Le mark lena nje yethu Instacash. Lo tofika nje afune ukuthi osicontesta sekumele adicate because thina ama sponsors lafana nani noma ngabe kunini wa well covered. Nalokuthi ke emuva ekhaya ama team sisabuyela siwagqugqutele ama team ukuthi le funeral cover ka Instacash bamane bayijoyine thina nje isisebenzi esiphelile akwendeke kuphela bo 4 months singakashonelwa ngumdlalo sesiphelile and le funeral cover le iyasita kakhulu emuva nje khasabuyela siyacela ukuthi ama executive members nani masisi sigcizele kakhulu ukuthi mane labadlali nalama fans bayijoyine le cover le is very important.